everybody! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanipagayam tayo arisa, saan napudpud no naghantin tayo idrama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Kabsat Aris Daguhoy, Dita Angeles Pampanga, kasama tan ka ni Gerald Martin Danao. Kastoy manti ko na ni pagayam tayo arisa. Dear manang biyanang, no adda kasaran iti lugar mi siyak ti kaunaan a present, tanaasamak a makisala. Kabailak ti makipinuyat basta sala ti pagsasaritaan alistuak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Agsala taman natin. Ay, sa kamad gayam data Elmar. Katuan agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak no, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag, tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga road. Saan ka di mabambanok nagsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanong. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han mat onay Elmer. Namragsa ko ngamin ng tema kisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agin enjoyak. Huwag siguro, ado tagar aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na da kanya da. Pasigmat nga artak dagiti agar aram. Deja ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya. No agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy. Saan ka mga rabramak, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na. Dito yung salaan ti pagdadatunak ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agarang. Ay na. Okay lang mat nga ora ito yung tipagdatunam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan, danag mo aya. Sige kay di. Nag-ado ti mang araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayata kin ka. Nagpintas ka nga, men. Kin amok anasingpot ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga rod agtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalakin ka. Dahil dya iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always presain. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Eh? Kan saan mo lang iso ti makisalsala? Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da jay. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Intun nagdan asawa na tatang. Nagagat tupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay makiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Kaya nakangata? Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kong itimabid na dyan. Nasingpet ni Elma, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga ti type ko. Diyan nasingpet nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat aklunam ka din na talaga. Uwan Kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay, etik ni Risa.
Kinsigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, day tati pa kaung-ung tan na kanyak nukwa, ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasang Mayat kiti Sabno adda isala da ije salunan. Dagiti daduma babalasang. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasipngatan ti ayanda. Ay na, no ni Risa, awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan hana. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan, kaya't matan di kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Ay kawan na. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalay sa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. At dami di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan la mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay katwan abalayan. Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Taro siya, okay lang nga oray awan ti sabat yo mapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man nagbuya iji salaan, nanang. Ado ka no ti bisita, Kent. Ayan ni madang mo ngay. Apay ngawan man dito'y balay. Diyan mo. Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda diya kabsat ko, kasapaan no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rud nobyo nan nga bukuto-kuto pa ilay ti salsalaan. Nay, ada ka magayam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutak tatang. Nabanuga ka ng gapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang? Kaya mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kasjay ti asawaan. Nubia mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di si ike na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Tentong nag-asawa kami. Agsardeng laki din dahi dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay, di na impaka dati ipapan na ijay. Saan Ta kalugaran tayo mo dyan nagkasat. Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang. Ha? Inton bigatan ti kasat Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtad ta. Tapno makacharge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat, Risa. Maturog tantong iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala, ta maturog ta. Ha? No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka. Nakaraglagsaka nga raw. Ngayon, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka, Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita di asawam Elmer. Kasaryo ita. Ngam isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tatang. Tamaudin apan nakisalan na ito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko man o sika ti kasala na. Sa bali mo. Sika ati rumbeng ang mangisalakan ko na takasaryo nga raw. Ngayon rumbeng la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o.
Agtugaw kumalag dito'y Ala, baybayan yung tata. Saan na balay? Tamaudi itang napanlakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata. Baybay amon na kitag sasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tanin, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipabas kung ti makisalatad kataadan asawak. Saan akong nga nawaya, iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron, mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayag ti pa nagsublim dito'y silid na Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturog ak tulatan no makaturturugak. Ala, anya palat kukuam dito sa lunan nga manang kat parbagunin. Itay pa asimrek ni manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adang asawa manang. Saan ka nabalasang? Katbibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang nga ron nga agsalak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Isu nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag da ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sabagay nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay iti kayat ko nga aramiden nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmet nay. Di kala agbaen, adan asawam ngam agbulakbol ka pailaang. Sabali idibalasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan iti o nagtibalay. Kaslahanak nga makangangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmer lakay, ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang konya. Apay, amom jag kasaraya. Haan ngam nakit-kitak. Inakman agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang iti balay. Ala, basta agawid ka tagos Ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka maten gardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man mat gardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Aginjuyak pa nga galiwaksay kabayatan ti kawan pailan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmer? Nagawid. Parang hindi sumangpot, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro Ta salaan mo't yun na panhanda. Ay, agruam nga day nga asawam. Ungtam nga minmit pampanuy-nuyam tumay. Diyak kahit nga gaba kami tasawak, tata. No kayat mo di siyak ti mga tipakin ko uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga nugumura. Kanya petaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Ay tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakit? Ay, sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat kung nga kanan. Anya day ta? Ibagam tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel.
Isurat ko dagiti kayat ko nga kanan. Ta iso tigatangam niya. Sige, mabit lang, bakit? No kasta, masikog kan, Risa. Wala nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar ah. Madmadimat nga minti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito yung balay. Ala, ano sampay lang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am ti nginaw mo. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalin na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. Santo lagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat ah. Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addan ton anak na apang ibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya mo kas tabakay. Ay, rumurak man nga rod niya lakay. Inakman agbuyay diya kasaran itabang nga baryo. Anya, maluman. Ideal daw kumaana pang ka. Ay na, napudot iti aldaw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka ko maresangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nanay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay ka nga rodan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije, walay! Ang mga numabuyan no ka nga adiyam. Sanan, angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim! Kabalak po naman! Umay kay! Ay, na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabya na nga nag-awid ta, kas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Yung mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sikog mo. Sorry nga rodan, Elmer. Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparabang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay ngamin na makisala ka pa ilang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngay mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Uwin nga rod. Ay, imbag ta nakapas nga yakmat laangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tangkadam ala imbag ti panagpas ngay mo. Ayabak nila lang, tayo supay lang timang patanggad kayo ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napiksa akmanan. Mayat tapno napigsakan ang mga wawil iti anak tabakay. Bantayang mampay di anak tatada papanak Ilmar. Papanam. Ay, kwa. Inak man makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti anak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na Saan ko maanatangkan ti ulom, Risa? Nanang, ni manang salsala ni. Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na agsalsala. Ay naglukon day takabsat mo. Inkay anawaan. Di nakmat ngaming dengdenggan. Mal,
Taibagak nga isardeng da pala ti music. Tapno agsardeng nga agsala di kapsat mau. Bantayan man pala ang daanak talakay. Papa naman ay. Inak man agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan anda mangisala kanyak niya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yu da Elmer kan di anak me. Ne, saan mo't anak kau? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagijabat badudawan matan. Anya, napanam ngamin aya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganab mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken mo taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko madahil marukan dyan anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod da asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadinak matan sinublian ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita dayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, iso ngayon karigatak ngay nurnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo Risa. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.